minut 11 brez kravate in vezak in če mi še stopinje vzameš, bom kot plesalec brez plesa. Mojih 5 minut je danes, stražari puška pojejo, ko sonce jutru zarjal name in bodo pesmi vračale. Mislim samo tiste misli, ki jih seveda ne bi smel. In ko se vrnem, bom še vedno tisti, ki na postaji prosi čaka me. Čaka me. Danas su mi blizu zvijezde, stanem na prste, već su tu, da u džepu ih ponesem, sklona je sreća vitezu. Mislim samo takve misli, koje su zabranjene znam. I kad se vratim već ću onaj isti, na stanici što moli čeka me. Čeka me. Potem bom samo tvoj heroj za večne skupne čase, pred pražnik sinca tvojega psa. Potem obešalnik kahla za otroke, kava u postelji ljubimec za oba. Onda ću biti heroj tvoj za naše vječne sate, otirat sjeran tvoga psa. I bit ću vješalica posuda za djecu, kava u postelji ljubavnik sa dna. Mislim samo takve misli, koje su zabranjene znam. I kad se vratim već ću onaj isti, na stanici što moli čeka me. Čeka. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter notre guitariste, Monsieur Tine Charles. Bravo!
Czekaj